The Wuhan Institute of Virology is at the center of this first theory that we're talking about. In fact, an Israeli biological warfare analyst is the one who claimed that deadly animal-borne coronavirus may have originated in a laboratory in the city of Wuhan linked to China's covert biological weapons. Chak lama bo. That is conspiracy theory. Kaidorage thoy. A former Nang Israeli adumai sum military leiradi intelligence dalai officer se. who has studied Chinese biological warfare has said this to the Washington Times, and I quote, "Certain laboratories in the institute have Nang adumai sum leiradi ai kaidau haibano thoy. Ai kaishu tawdiye da. Aduga kaidoraba. Da. Nang se ai ka thengnarubadagi yam ware ko. Namitana chau upasu phangdre. Chao ning magi mai chak na chaluri ba khom chattu gi mai oina ai nga sidi yam na kinaraba virus tu gi kya ta tare ko Thoy nang music farasidi adumai na khangano. Da ima hoidi mama hoida chakrabra Chatkre. ima hoishu ai bo hinara more ko da Kaidorage nangbo adumai na khangano. Nangi namak ai leiri sidi. Chakano ai gi nak chakano ai gi nak chakano Kaino da phone to isina As pai da pai. Social distance ngai. Bondi ai kain. Corona sang hoi kain. Motion nu ba As pai da pai kaidorage. Nang ga koina ba pa le bro. lei Ado tokthowa ai ga koina seba. thali jo ai nu pa yam na nushi Thoy. Thoy. Thoy kaidorage. Thoy. Kaidorage thoy. ai gi tak chakano Thoy. 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 Chết không à? Thôi, chết không rồi đi thôi. Thôi, chết. Chết đi thôi. Chết à, thôi rồi đi thôi. Thôi đừng có nói. Chết à, thôi